I tīmata ngā whakataetai kapa haka ārohe o te Tauihu o te Waka a Māui ina nahi. Ara, mā ngā kura tuatahi, ngā kura tuarua tai atura hoki ki ngā kapa pakeke o te rohe. Ka whakawhiti atu nei tātou ki tēnei o ngā kaikawe kōrero nei no Tahu News kia Shakayla Andrews-Alapaki. A kōko ake nei, hioi, hei mua atu i tāna kōrero mai kia tātou. Anei te mahi a ngā kura tuatahi ina nahi. Tū mai te ihi, tū mai te wehi, tū mai rā ko ngā rangatahi o te Tauihu o te Waka a Māui. Hei whakatairanga i ngā mahi haka o te rohe mai i te tai o Aurere ki Whakatū, hoki mai ki te waihara keke. Tino maia ahau, harikoa. Kei te whai, e tino ngengi. Kei te rongo. Ai, ko ngaro tuku. Amazing that it's over. It feels good that I already performed, and yeah, it just feels great. Ko nei te rangi tuatahi o te whakataetai ārohe mō Kia Hūkere te hoi ki roto o te waihara keke. Ko nei te rangi mō ngā kura tuatahi a neke atu i te 13 o ngā kapa ka whakaeke mai ki runga i te whatārangi a tāne rore a hine te rehia. Kia whai tūranga rātau ki te whakataetai āmotu mo te mana kuratahi pēnei ngā kura o ngā mātātupu, te kotahitanga me te kura kaupapa Māori o Tuia te matangi. It's all about kotahitanga and unity. It's us standing together and being proud of who we are. Hā te kaupapa o tā koutou tū? Me he te maiti kino, me te pāpā o matua matipo. Tērā pia te haka i te mea ka tae au te tuku oku mea katoa. Kua ngā tini kaupapa o te wā, ko ngā mate tāruru e noho ana ki te tihi o whakaaro o te kura kaupapa Māori o Tuia te mātangi, i ā rātou e whakamaumahara ana i tā rātou koro, ko korotahi. Mō korotahi, e tangata pai, e tangata kaha ki te mihi. To pakari, mōhio ana ia ko wai ia, ko ia te kaupapa matua o tō tātou kura, no reira ko i tū tātou mōna. Mō te nuinga o ngā kapa ko te Wikitoria te whāinga. Heoi anō mō tēnei kapa no te waihara keke, arā ko te kotahitanga, he whakatairanga i tā rātou ahurea Māori ki te whānau. What's your favourite item in the bracket? Probably the haka, because it gives off heaps of power and the chills that the audience gets. Honestly, if we don't, I don't really care because it's like not always about winning, and yeah, I'm just proud of my group. Ka tū te wātuku taonga hei a pōpō, a taiho ake ka kite ko wai ngā māngai o te Tauihu o te Waka a Māui ki te mana kuratahi. Tēnā koe te mana hau ai, ko te rangi tuarua tēnei o Kia Hūkere te hoi, a ka tahi anō mātou ka oti te taha tukutaanga ki te taha o ngā kura tuatahi. I tēnei rā, e ono ngā kapa ka takatū mai ki runga i te whatārangi o te wā, mai te tai o Aurere whakawhiti mai. Ki Whakatū, hoki ora mai ki konei ki te waihara keke e tū ai te whakataetai. E rongo ana i te ihi me te wehi o enei kapa tainoa ki ngā whānau. E rongo ana i te hūrotanga mai a rātou e noho poho kereru ana. Ki konei i whakataetai ai ko ngā kapa haka o kia ngāwari me te kuru marutia, kia whai tūranga rāwatahi ki te matatini 2002 te kaumāwhitu. Ka tahuri atu te toki pākohe ki a koe e te manahau. Mihi nui atu ana ki a koe te tuahine Shakayla, tēnā koe e nā whakamara mai.